manmati gamina ni Paulo do kyo kay do kiringto. Rakwafatfatag at loy karwana. Tanakaten ngan kuwa ipanchiwu makakariya chiriching no tawa kano chiriching no tinsi. Akabuno pangangarilawan ko so isyatataw ko. Katunudan no chiring ko wo manyilu a faklit. Tanamaten ng kuwa mangununong so chiriching na ni amataduto. Yanano makakariya teneng makateneng do nanauna ni amataduto. Mo yat so nakanakam turana makapili so tokon. Mangido awa. Kabuno pangangarilawan ko so isyatataw ko. Ikungo pipi pangayanan nunang. Tanato ko mga rawan wo kangangay ko. Mangido kataw-taw ko. Di ko mangbaywan niya isidong ko so tao. Kabuno pangangarilawan ko so isyatataw ko. Abwataw kapiapian ko niya. Mayngong yuda mangarilo so isyatataw na. Tunaribuan wo uya-uyan dano kataw-taw. Kapiyano nakenakem. Di manginanagat. Di maparway. Di mapakarakarang so nakenakem. Di mapifaray so malasa faray. Diararatan. Dia uya-uyagan. Di na peyana do unong nadnao karatan no tao. Di nakran wo so mala faray. Umano yung faray wo ikakrana. Umangarilo so isyatataw na. Tunapi yopo pa siya wo rawat dasya no isyatataw na. Ano nga na wo kaya no kasaraw ipamjisda. Tupi siyabubuwa wo makakadi uya-uyan dano kataw-taw. Pangangarilawan ranam yavitos. Tato miyonong wo kapangarilo so tao. Amo teneteneng do pangananawan mavivitos. Akman siyang wo may reaksyo machitar ka chiring. Ta amienso kasaro ikavitos na. Akman siyang. Taji miyuno na wo teneteneng makateneng do nanauna ni amataduto. Ta uta katan nga si Jai kwayam kati na pa uri. Teneteneng mangununong so chiriching na ni amataduto akman siyang. Ta kati na pa uri. Nusi maratang rana yayina ni Yesu no makwa. Jitara na nga pawo ji makaneta teneteneng. Ta miyupo pas rana uri. No kakanakan ko pa kanakan wo chiring ko. Akman siyang faray ko kano aktukto ko. Kuna makafifo ko jakman siyang. Ta kuna rarakura na so pangtuktuan. Tamo katan nga si Jai ko akmi afu-afung apodo ko upasa na kagami. Jasingkad. Amno makwam mapangkad tarana. Sutapa di makat miminisi amatadutua katan nga si Jai ko Amno makwam manuyong wo kapakatan ng tarana dia. Akman si amatadutua makamiminjatana yakatangan. Amo panganungan ta kano sarasarita no makwa. Kano pangangarilawan tumiyonong. Ni makdeng na pa pangangarilawan do ya may katluang.